ikaze mu isi ya siporo. Nta kindi kiri kuvugwa mu Rwanda usibye imikino ya FIFA Series. Imikino ya FIFA Series ni imikino yashyiriweho amakipe aba muri confederation zitandukanye kugira ngo zihure zikine. Ariko ikindi wamenya ni uko amakipe azajya anganya, azajya haterwa penalty kugira ngo tumenye ikipe yatsinze. U Rwanda rurakira imikino ya FIFA Series ku nshuro ya mbere 2026 mu cyiciro cy'abagabo. Ni imikino igabanyije mu matsinda abiri. Itsinda A rizakinira kuri Kigali Pele Stadium, ni itsinda rigizwe na Tanzania, Macau, Leicester na Aruba. Naho itsinda B ni itsinda rizakinira ku Mahoro Stadium, ni itsinda rigizwe n'u Rwanda, Kenya, Estonia na Grenada. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi, Stéphane Constantine, muri ekipe yahamagaye azifashisha muri iyi mikino ya FIFA Series, hagaragaramo abakinnyi bashya 9 bahamagaye bwa mbere. Muri rusange uyu mutoza avuga ko afite intego yo gukoresha aba bakinnyi yahamagaye bwa mbere kugira ngo arebe urwego rwabo. Abo bakinnyi ni David Niyo, Steven Kalisa, Hugo Bigirimana, René Uwineza, Michael Joy Stade, Michael Joy Lens, Michael Roy Jack, Kari Johan Marvin, Kari Mateo Ndayishimiye. Abo ni abakinnyi 9 bahamagaye bwa mbere mu ikipe y'Amavubi. Ariko muri rusange swadi yose y'ikipe y'igihugu Amavubi imeze neza kuko abakinnyi bose bahamagawe baraje. Hakim Sahabu wari utegerejwe yahageze mu rukerera ndetse yakoranye imyitozo na bagenzi be. Biteganyijwe ko Amavubi azatangira kino umukino wayo wa mbere kuri uyu wa gatanu. Iyi mikino biteganyijwe ko izatangira ku itariki 26 Werurwe 2026. Ni imikino izatangirira mu itsinda A. Itsinda rizakinira kuri Kigali Pele Stadium. Umukino uzatangira iyi mikino ni umukino wa Aruba na Macau, uzaba ku isaha ya saa 7:30 ku isaha ya hano mu Rwanda i Kigali. Ku isaha ya saa 10:30 hateganyijwe umukino wa Tanzania na Leicester. Mwabigezwagaho na Sports Fair. Wibuke gukora subscribe, share, like, comment. Dukomeze twiryohere.